Kakasil sa Autonomous District Council, Lengba Katanat Market, kayo belum bisa saulak sepojar, sispa sapoteng ka, nadu benaya yang arjar arfuai, hadu kani Kaliman. Ya kan ialah pentep de Kongres Mary Karpuri, eksekutif membawa di pej Katanat, haba cuba bik cingkeli no MDC kemakuruan, bakarna so syang hak kenta keli cingkeli, hak sengi penuai ke dorbar mang tengka, konsil hak sepotorek ulber arjar arfuar. Kongres kelai tu, bagi yau jung konsil kidai, kayo lai lengkot, kepala aiwai kedua kendai pu arjar tengka, baka yau bernihat, ya kepala aiwai kedua sanlak kendai pu arjar tengka, haus nem arjar arfuai. Hendrai nak taus nem arjar arfuai arfuar, simla yo ek baiwai, namar bau nong simwai ulapan man pencelani kapor, namar kecing bom yo ban krong namar kecing syakta akaklam covid kendai. Will the executive member in charge be pleased to state the total amount of fees to be collected by the market department from 1st April 2021 till date? It's rupees 4,10,140, sir. Karena kali kita kiyau ba dewan share nanti kita penyai dekat desa konsil, but katno kajimi nak kata kawai ka yo kita penyai dekat konsil. Mr. Chairman, sir, dagwa jubab ya ke jingkeli ke jongi member badan burom nombor mau kerwan kanu teli kita kiyo penyai dekat council arteli kayo lai lingkot bat kayo berni dia ke jingyo na kayo lai lingkot kalong na bentau snem arpuwe arpuar kendai pu ar hajar ar spa di bat na kajong ka berni jing shisha min hakni ni klemyo ay namar ba kilapan ban extend tien rei katkum ka bangi julum na kayo berni kadai sanlak kendai puar haja Ngasutu ka jing jubab jung yang in charge kalong ba nakani ka sola ka bami kalong tanggal pilih kiyo penyai dekat konsil atau don MK yo ki ba penyai ki Rishmat lane ki NGO lane ki Hima ke ba debenyo share lang kita konsil kejung. Mr. Chairman, sir, banjubab yang saya sel ka jingkeli ka supplement question ke jong member badan burom katu ka saulak shipo hajar shi spa saupo kamdei tang nabenta kayo berni bat ka lai lingkot kala kentup lang yakini ki yo shimet bat ki yo hima Cuman sang kuat banyo ya ka exact figure ke bayo na kita ki ya ba de banyo selang ka council. Mr. Chairman, kung mga labatay na sedang meneho, ya kayo lai lingkot nga ladap ay ka figure, kajong ka berniru, tihang ni kindian, kidon gani ka markasa market mo, di niyo si pawajar, di kani kaway pade ka private market apa dolun, nubu Sophan, same ship West Khasi Hills District, niyo si pawajar, paspa arpo, na kamauyong regulated market pada hadu menta kumangalaong mene ba ngidang yo pa ka first installment ngilo arlak san pupra hajar san spa Ngam pada hon ni ka jubab dung em cha chon ma ba mai i ya kapisa ka ba ai na ka council kum ka noston kum ka yodo jong ka himamalem kiwi ki yo ko ba nom jer tang na thai tip ta kum ka yang in charge ba sibon kapisa ka balami na ka council kajongi daki ho krul but kwa bantip na yang in charge na kini ki ba na kalian ka council kala ada ban ai kapisa ban snai kiyo atau kamdon mo ka taka percentage na ka jiyo lem ka share jo ka council kajongi. Mr. Chairman, sir, sa sisen banjubab eka jingkeli supplement ke jong member badan buram di
Hoi habangi snai kiyo ngiyo long kaladon lupa ka agreement bandon ka percentage te bahadu munta pada ngimpat yo but kiwe de kiba ngi jude banyo lingba ki 10% share na kiyo hima kiyo jong ki mo ki same she baper ki te kitanggat do kan ni ki badang wan seo namarha ka jinglap ka chonga ka don khndiat ka jing kumbang no ka misunderstanding na adu ki por ki pamenchua by day bagani ka 10% kim ju seo sha po ka department rekat kum ka act kala di ka don ba kinu ki yo ki bahab po ki hima ki baper ki di banai ka 10% share ti hendai ka don ka misunderstanding ki le seo bet shaka department jaga ilaka ya ka 1/8 share ti nakalian mo jonga pat ngala sim khia ban ngala dep ban notify ngala pemi ya ka notification nadu ar hulai tarik February ar hajar ar huwe shamman ki yo hima ki baper bakin wan seo ya ka 10% ti hado mentaro ki don ka to ani kumbang la batai phi bat ngidang sim khia ba ngidang ai ki reminder long man kapor ngai supwa ban tip khendiat la da kalong nakalian jo ki in charge kat noi kra ka pisa taban nakalian jo ka council kala bay si kini kiyo la dari kiyo simet kibadi kiyo pur kiyo hima kaba nakalian ka jungi ka council ini ba suthu ba kat noi la penut ba kat no ka jingyo no ba belai larang isu berat kaya ka pisa kan ka jing mentoy jo ka council kan long ka jing pundu nong na ka mata ka council lo jungi. Mr. Chairman, sir, member Badan Buram, apalat kijing kli nga mo, laisin, tomni lay compare dengan jubab deh. Dia, kani kamde ka subject, long kamde ka subject kan jong ka market, kani kade jong ka council building, te nganumla mga bangan jubab ya kani. Ngalon ban suplemen kendiat. Pada halo ka jubab kini semua meni ban extend mo ya ke ki kontrak ki basim ni kani kayo borni ngaku abantip long na ka market department haka bagi ai kontrak kalau don lupa ka kendon ka bagibu bat kila dak ban siu lupa ya kani ka amount ka bagi ban siu de haka jing ai kontrak ke jungi kadang long mo bangin long kadon mo kata kendon ka balak ban ong ba tongin extend dia ya kani claim the siu issue ikum kata ki long makwa ban yo ji shailem kalong ne em kumta ba council kan su ailat kumta yo kontraktor ban su extend tong su thu le se namar ba kan don kan ka lockdown ki kwa ban dang extend biang sak ndiat kan council kan don mo kum kata ka don ka ban sya e kontraktor ban su kwa ban su extend ya kai ka balade ban yakut nadu mansua. Mr. Chairman, sir, di kumban jubab ya ka supplement question ka jong member Badan Buram na nongpo kadi kajing shisha ya kata ba kamdan kum kata ka kendon mo kamdan tin repat ha kajing shakta ka jong liu klam jing pang ben ha kani ki klam yo ban krong ai ruem di emban se ni hab ban consider nama ka amount kala he repat menta bangi yo I ba kila yo kala pada ban play ya kiyo ki han di nakaliang ka jongaru kung ka IM in charge ngan sele kat kabala ban persang ban negotiate ba kum no bakiru mo kin lese kin yarap lem kartu kan ya ban cover up ya ke kabangi la dono kalau misalnya masalah kami kesan lak dari puar hajar ke baiwai nam taka you perni kadi nam tu kan saya lihat kan no dan juga perni tiong sanak dari puar hajar ni baiwai mas buat tip penjat dong senam kan no arpu ini arpu arbar. Mr. Chairman, sir, even jubab ya ka supplement question jong I member Badan Buram na po maukar kadi 2021. Okay. Ada kalong punta kabumut kanina 21-22 lah si extend na kami. Okay.